division thir tu te chibai ule silal enkolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang Tunhnaia Serchhip District chhunga ke khua a Vawk thi te sample enfiah atangin Vawk hlauhawm African Swine Fever ASF kai hmuhchhuah an om Serchhip District Agent Veterinary Officer Dr. Al-Makthanga chuan Tunhnaia ke khua hian Vawk som pakhat a thito ti soin heng Vawk thi te atangin Vawk panga chu an sample la a enfiah tura aizawl a thon ani thu soya heng zinga pathum te chu bopal a thon le ani ti soin heng an sample thon le te hian hrian kai vek ti thu an don thu a soi bawk ani hetianga ke khua ASF wanga Vawk engemaw zat a thi awang hian Serchhip District Chief Veterinary Officer Dr. Thangza Dinga chuan thu chhuah siamin he hri hi adar zel lo nan the Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 Section 20 Subsection 1 in Tunhnaia apek angin ke khua hi April ni som paruk sang ni som ni pakhat atang khan thule om ma chu Vawk shilen na hmun infected area ni ti apuanga hemi ang hian ke khua atanga Vawk lak chhuah emo lak lu emo khaptlat ni in Vawk thi reng pai mai lovin chinai nen thuk taka phum ngei turani a Vawk tal le Vawk sajor po khaptlat ani bok Serchhip DVO Dr. Al-Makthanga chuan ke khua hian Vawk som pakhat lai thito ma se Mizoram khochen khata Tunhnaia Vawk thi dan nen chuan in ang lo deuh ti asoya khochen khata Vawk dam lo te hunrei lo te chhunga an thi ngal zung lain ke khua a Vawk dam lo chen khat te ro chu an la har thaviau thung ti asoi boka Vawk vultu te chu sarkarin thuro na siam te ngai poimo a zom turin a cha a mipui te tan chi aina tura om lo thu asoi bokani hetianga ke khua infected area puan ani ta ka wang hian sarkar point atul anga hmal anga lin Inrinni khan ke chuma hian tax group po din ngalani a hei hian chak takin shidar zel tur vena konga po ma an la zui don ani ke khua infected area puan ani awang hian infected area changa KM kwa chu surveillance zone ani ngala surveillance area huam chunga hian Vawk sample som ni lak ni to in surveillance area hian Serchhip chhung then khat te po aron huam ani 26 Serchhip ST Assembly Constituency Bial ruak hnawhkhahna tura by-election neih Inrinni khan mipui ten tluang takin vote an thlak zota a he inthlanna atana hman vote thlakna khawl te po Inrinni zandar som pakhat le achan vevel khan strong room a dahluh fel ni in he inthlanna hian vote za somriat pathum point pariat la in postal ballot tenen vote lazat hi apung shet tura ngai ani Election Commission of India in ruang manna hasia manga Serchhip Bial Assembly by-election neih hian Inrinni zingdar sari atang khan polling station somni pakwa vote thlak ani a mun then khata EVM har satna te naw omma se har satna lian thleng om lavin vote hi thlak chho ngal ani a jinglama hian khua chhedeu ma se polling station sang a vote thlak tura intlar om ngalin Election Commission of India in ruang manna hasia manga vote thlak hun po sei atop Zandar saria vote hi za somriat pathum point pathum atla a Serchhip District chhunga vote nei mi sing khat sang kwa zanga som ni atangin mi sing khat sang ruk zathum somruk pasari te chuan vote hi an thlaka heta hian postal ballot manga vote la ala tel lo thung ani postal ballot vote tlazat hi chu vote hiania chau hriat thei ani ang polling station sang zing vote lak thatna berbuang pui polling station a hian vote nei za zela somkwa pathum point pali te chuan vote an thlaka vote nei mi zathum som paruk zinga vote thlak lo mi somni pakhat chi an oma nei lo polling station a vote nei zahni somni pakhat atangin mi zahni ten vote hi thlakin mi somni pakhat bokin vote an thlak lova vote za zela somkwa point panga atla a Serchhip 11 le Serchhip 12 fa te chuan vote za zela som sari pariat point pahnih tla in vote lak chhiat na berani a ani bak zong polling station danga te chuan vote hi za zela somriat ai tam atlavek ani kumsang hi som pariata Serchhip Bial Assembly by election a khan polling station somni paruk omin vote nei sing khat sang riat som pani omin mi sing khat sanga somrukin vote an thlaka vote hi za zela somriat pathum point paruk pakhat atla ani vote thlak hun zo ani vele polling party te hian district election officer receiving counter an pan ngala receiving counter a chin fel ngai te han ti fel zo a electronic voting machine EVM VVPAT le an bung ropoi mo te hi ven hin na thatak nuaya presiding officer ten strong room an dahluh tani strong room hi security thua thuma ven reng ani a CCTV thatak a vil ni in polling party thlenghnunung ber hian zandar som pakhat le achan ve a district election office hi an thlenga hemi hnu hian strong room hi kalfel ni in
mei ni hnia vote chiar tura hon le ani ang Tunhnaia Serchhip Bial Assembly by election ne hian khoi tangma in boruak du om lo lian tham a thlen hriat ani lova polling station sang ate hian sarkar officials te ba ka Mizoram People's Forum MPF te an duty bokani shileng laka mipui te himna turin vote thlak tura kalapiang te hi an thermal scanner manga enfiah ni in an kutsil fai tura ni ba ka vote thlakna khawl men atana hman turin kutkor semvek an ni bok Tunhnaia hian COVID-19 shikai te tan vote thlak thei dan ruak man ni ma se shikai en kol lai zinga vote thlak du an om lovani Serchhip District Task Force Committee on COVID-19 chu Vangkhua and Chairman Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek hova thu khomin COVID-19 in vena dan sarkar wa man sang te thataka kalpui ni theina na thil chul sang te an rel He thut khom Serchhip DC meeting hall neih hian Bawrhsap Kumar Abhishek chuan kumina COVID-19 Tunhnaia India ram laili lama mi ten an tor mek dan thlirin he shipui hian la sajok le ama aya hlauhawm zokin min tuam theireng ni na langa chutiang din mun thalo tak lakata kan za a kan him theinan himna dan te thataka kan zoma thuoi taka kan om theu achul hle ani atia COVID-19 Tunhnaia hlauhawm tak laka kan him theinan Serchhip District mipui te tho puya somani voina District Task Force thukhom hian sarkarin SOP adwansa chaktaka umzui dan tur chi sang arela amairo chu voin vek khan state level committee an thukhom ne hriat ani awangin tuna SOP omsa mila malak dan tur te an soita chu state level thurela azira ladang lam le thei ani thungani Serchhip khopui le Serchhip district chhunga COVID-19 laka himna dan sang social distancing sanitizer mask dor le pisa puipunna le sport practice huna SOP in tinge ngei tura habe sei sang te chu khawl le zuala kalpui ni se an tibok voina thut khoma hian Serchhip district chhunga COVID-19 vaccine pek to dan tarlan ni in kumsom ruk chung lam first dose la mi sang hi zani pakhat omin anjinga zaruk somriat pariat in second dose an la to a kumsomli panga chung lama mi sang kha jakwa somni in first dose la to in anjinga somli parukin second dose an la le to boka frontline workers zinga mi sang ni zani somriat pathum in first dose la to in anjinga sang kha ja somkwa pathum 10 second dose an la to bok healthcare workers zasari sompali in first dose la in anjinga zasari pariat in second dose an la to boka tuna hian second dose hi pek chaumek zelani a voin po khan munga la ya second dose hi pekani voina thut khoma hian Serchhip SP Stephen Lalrin omale additional DC lalmuan sang ral te baka Tenzol SDO Civil Amol Srivastava le SDO Sadar Silal Tleipui le District Task Force member te an telani MHIP Sub-Hqrs Serchhip chuan mani nupui hluina taka kuthak tu arlal ompuya Darnam Veng chu aphu tok shemna pek an phut thu an soi thu chuan siam MHIP Sub-Hqrs Serchhip chuan April som pali sang ni som ni pakhat zan khan arlal ompuya kung somnga ral do thanga late fapa Serchhip Darnam Veng chuan anupui thento lalmangai sangi daughter of lal shwai late Veng chung tuna Serchhip tu khwa Veng cheng mek chu kut athlak awangin hliampui tuarin civil hospital aizola zai hial ngain a om nin an soya arlal ompui thil ti dana hian anupui hlui hi ti hlum mai po apoi salo ni a tar langin hetianga meiche chunga hleilen na thleng hi MHIP Sub-Hqrs Serchhip chuan poi an ti in thleng to lo se an du thu le an dem thu an soya hei wang hian arlal ompui chu thu nei tu ten aphu tok shemna pengei tura an phut thu an soyani Nimin khan Serchhip COVID-19 shikai en kolmi pakhat chu shilaka fihlimin COVID Care Center CCC atanga chhuati rani a Serchhip district a shikai en kol lai mi som an lo om me kani Serchhip CMO office atanga thu kan don danin nimina Serchhip COVID-19 shikai en kol dam tak hi Tunhnaia riata COVID-19 shikai hmuhchhuah khani in nimin khan sample enfiah ni in shri laka afihlim ta ka wangin CCC atang hian chhuati rani ta ani nimin khan Serchhip district a sample pakhat enfiah ni in shikai hmuhchhuah an om lovani heti hian voin thleng khan Serchhip district a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi za somkwa pakhat an thling to a shikai hmuhchhuah zinga mi za somriat te chu en kol dam ni to in en kol lai so man lo meka shikai hmuhchhuah zinga nun na chan mi pakhat a om to bokani Mizoram Badminton Association MBA Bawrhsap MBA Official and Inter-District Team Championship 2021 khelzo ta ka Serchhip District Badminton Association atanga kalte chuan medal som panga anla
MBO official le inter district team championship 2021 hi April ni som pan hi atanga ni som pasari chhung khan aizola khelni in team in elna category kwale open in elna category som paruka te in elna nei ni a Serchhip District Badminton Association atanga kalte hi team in elna category nga a le open in elna category som pathuma telin gold panga silver pali le bronze paruk an la a Serchhip atanga kalte medal lak hi junior level ani tlang pui ani Health Minister Dr. Tunhnaia Serchhip voina Sarkar mipui mo te thukhom chuan COVID-19 shri darmek chungchang soihovin district khopuya cholkar khatchung lockdown kalpuin rela hethubat sailai hian Chief Minister pompuina nga me kani Tunhnaia Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah an pun chho na satta ka wangin voin khan Health Minister Dr. Tunhnaia hovin Sarkar mipui mo le tlom ngai pol sang ba ka Dr. Paul I.O. te chu SAD Conference Hall an thukhoma he thut khoma han thurel kim chang hi he thubuat sailai thleng hian hriat theila ni loma se COVID-19 shileng le mek chungchang malak na atan district khopui sanga te cholkar khatchung lockdown kalpui le rot ani a hemi chungchang rot na hi Chief Minister ne na thlen ni in he thubuat sailai hian Chief Minister pompuina hi langa me kani thudon na chuan a soya rot na hi Chief Minister in a pompui ani chuan lockdown kalpui dan tur po hi duan chhunzom ngal ani don ani Mizoram State Cooperative Service Association chuan Cooperation Minister Pusil Rinsang a chu Mizoram State Cooperative Service enkol dan na anlung oi zia le alaka an lom zia lan tir nan voin khan thilpe kan hlan Mizoram State Cooperative Service Association hi Cooperation Department nuai thok tu intel khom pol lian berani a kum engemaw za chhunga an service chungchang a har satna han lo to thin sang te chu Minister Pusil Rinsang a chuan kumsang ni som pariat atanga Cooperation Department ayan kol hnuwa chin felin alo omta ti soyen Junior Inspector of Cooperative Societies le Senior Inspector te chu Minister in thei to pa chwa sakna zara amalgamate ni in tuna hian service rules po athar thlakin an nei theita ti asoya hei hian promotion le service kai hnoi thil tam taka an har satna to thin chu asukiang ta ti soin hetiang taka an har satna hria thiam saka achin felna konga theidop chuwa malak saktu minister an nei hi an lom tak mewani ti an soya lom thu soina tan thuzia kan hlan ani voina minister pisa thil pe kan hlan na huna kalte hi Register of Cooperative Societies larin sang chuan hovin Cooperation Minister chuan Sarkar na thokten har satna an to sang Sarkar in a shia a thei chin chin felzel po hi Sarkar du dana ni ti asoya chuti rualin Sarkar na thokte poin an har satna to le kan facility pia lama an hna chu pathian rongbol hna ani ti shethar le turin afuya hei bak hi chu ramdang kan nei lo ti shia in heram min petu kan pathian du dan ang taka ram ro pui ni turin taimatak le rin om takin i thok zelang o ti in afui bok Voin Khan School Education Minister Pulal Chandamaral te hovin aizola SCRT seminar room Samagra Shiksha Annual Work Plan and Budget 2021-22 clear ho ani Samagra Shiksha Annual Work Plan and Budget 2021-2022 hian secondary le higher secondary school honthar turte Balvatika preschool honthar dan turte naupangin thiamna tak an nei theina na zirna kal phung thar nei dan turte NEP 2020 na ngai poimo skill development le vocational education chungchang zirna kal pui dan turte Hindi teacher ta na rotna te clear howani a school naupang pheichhia ten school a har satna an to lo na narwa man na siam sakte vobik naupang te ta na chet vel ol samna tur le in thiar na asanga siam dan turte higher secondary tan science laboratory le an room mamo le ruwa tui khol na siam na tur ruwa manate district thar pathum ta na dai thar hon na tura ruwa manate atelani heng rot na chi sang te hi government of India thelu ani donani he thut khoma hian school education minister Pulal Chandamaral te chuan Samagra Shiksha officer le thoktu te in pek na le thorim na awangin lom thu soya tunhma a New Delhi appraisal le PAB meeting nei thin chu shileng awangin online na nei atu le don ti soyin online appraisal le PAB meeting nei huna po Mizoram tan thanem ngai taka thok turin ange nani he huna hian Human Resource Development Vice Chairman Thangmoi po in HRD board in thlak zirna choi ka nan poimo tak teachers quarters chu board in angai poimo hle ti asoya Shileng kara online teaching kalpui dan chu bi chian ngai ti thote IT lama masona turpo Samagra atanga ngai tu ngai ti thu asoi bokani
nimin khan Mizoram sample zaruk pasari enfiah ni in COVID-19 shikai mi somli panga zet hmuhchhuah an ni nimina Mizoram shikai hmuhchhuah bel te hi rapid antigen test manga sample zaruk pahnih enfiah te atanga hmuhvek ni in an zinga mi somthum pahnih te chu aizol khopui chhung veng hrang atanga shikai hmuhchhuah ni in an zinga mi somhnih pasari te chu shikai na hriat lo an ni a mi pakhat hi Tunhnaia Street pawh atanga ron lut ni in midang pali te hi shikai to nian in Tunhnaia atanga shikai an ni thung nimin khan district hrang Tunhnaia laboratory sample panga enfiah ni in shikai hmuhchhuah an om lova ZMC laboratory sample enfiah om lo bokani vo in khan Mizoram shikai enkol mi pakwa te chu shi laka fi hlimin an ma ni enkol na hmun atanga chhuah tir an ni vele ta ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ani